Dyilava YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu Hosi Ngove se va lava ku ya hisa tiko na vafana va vona. Hi ta tsundzuka leswaku va hi tivisi leswaku hi siku ra vumbirhi ra N'wendzamhala album ya vona ya huma. Naswona loko hi hlayela se ku sele masiku ya 20 leswaku album ya lembe ra 2023 yi huma, laha Mr Post va nga tshembisa leswaku va ya ku nozoleni. Hi ta va hi karhi hi swi vona leswaku ve le studio swi tikomba kahle leswaku ku le ku tirhiweni swinene. Loko ze ku nghena no Monde Roger a studio ti ya ku vuyeni swinene. Kasi na loko ho languta na le ka tlhelo ra vuhumelerisi ku ngeteliwi na Salan the producer. A swi tiva leswaku se khale nyana va hi tivisini leswaku Salan the producer u ta va a ri kona eku tirhweni ka album ya xiyimbeleri ya Mr Post ya N'wendzamhala. Lexi ndzi nga vulaka xona i ku hi languteleni album ya matimba eka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza Ndlovu. Tanihiloko hi langutini xiyimbeleri Mr Post a ve se hi dyisa mahlahla, naswona a hi languteleni beef eka album ya xiyimbeleri Mr Post. Ha swi tiva leswaku hambi ku ri ka album ya Benny Mayengani the President risimu ra beef ri kona. Se i mani Mr Post va nga ta ka va nga beef xiyimbeleri Benny Mayengani the President eka album ya vona ya N'wendzamhala ke? Tanihiloko hi swi tiva leswaku beef eka vunanga bya Xitsonga yi hundzuka xipayisisi lexi nandzikisaka game ya vunanga bya Xitsonga. Leswi hala ta avelana na n'wini eka Dyilava YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dyilava YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.